APHLC Rotary Astong atum pen kang dangamai kangni. Surihinira ingkora kithomanikan apharman ingdeng Sirkep Annual Bohagi Festival kapaman pon. Hamren Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Longchokomar Lindok Ronghang Arong Chiwoy Tanglo. Aprangsi katoka vekaching hon card news ke langra dona pantami cardom na pazariklam. Tangte pini Karbi Prime tam bir tang ton pen arjuik tha. Karbi Anglong District along Bharatiya Janata Party astong atom pen kibuya stock boy ingraisi Congress Party atom kibuya stock boy along kapang tuidun thu. Karbi Anglong District along BJP Party atom arlo pen party angbong apki mila pen abarim BJP claim bang angbong kachiton te alam kidoko kajo Karbi Anglong Autonomous Council along abarim CEM anparta abarim MLA yang hoy kikitang abangpu Joyraming leng pen kedam tang jamipo niphai troxiarni Bharatiya Janata Party pen chio det penapi puthot abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Bhupen Hasnu sitame BJP pen chio dunthulo কথাটো হল বিজেপি এরা কোনোবা এটা এক্সিডেন্টাল ঘটনা আমার মাজত মনোমান্য কিছু হওঁতে মই আঁতৰি গৈছিলোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে মই দুটাকে ইলেকশ্যন খেলিব লগা হৈ এটা ইলেকশ্যন পৰাজয় কৰিছিলোঁ বিজেপি হৈ MP ইলেকশ্যন বিগত ইলেকশ্যনত মই পৰাজয় কৰিলোঁ কিন্তু MLA ইলেকশ্যন আমি কাউন্সিল তেতিয়া Congressor আছিল হলেও তিনিটা সিট দখল কৰি লৈ গৈছিল My name is Mohan Teron, ex-president Karbi Student Association. I have joined the Congress and I am committed to work for the country. At this juncture, I am not going to prolong my speech. BJP Party astonga longke claim kidam kachi tonte la pensong hijanang bong akki mia ban pu kachi pu kedoko kajok BJP Party COC pini aru niphai pho arni Karbi Anglong District Congress Committee asahem diphalong APCC President Bhupen Kumar Bora la pen Koliabor MP Gaurav Gogoi atumari deng pen Congress I Party along ke claim kidam rape japhan ex CEM Joyraming leng ex EM Bhupen Hasnu ex KSA President Mohan Teron Moheshwar Raizung, Edward Topto, Philip Terang, Kangbura Tiso, Lapen, Chandro Lekhya Tumaphan Deng Pongsi, Congress I Party along Tipa Oponno. Bangso joining program Ajamekalong, Karbi Anglong District Congress Committee President Sumrong Hang, Asok Teron, Vidya Singh Rongpi, Roton Ingti, Lapen Aluhiaman Pen Koliabor MP, Gaurav Gogoi, Lapen, Kapre Katum, Chetong Dunrinti. April BJP pencio lo BJP pencio dat pen pini formally Congress along join lo tapi ninge ci theka bi doksan kada ka bangke khai ke plak dharmo pen ke plak alam doko amar ditom la dharmo pen ke plak pen loksi Hindustan Pakistan na ke man nanglo anso se ke plak tu nang lang ma kapan kapre dharma kapre khai dumphan nason pene divide and rule policy pen diwan non itum Karbi Anglong angbong da penangan ke ban dolo kasi dahi non apor ke do hot protect donde pulote moi methanga bong horjudona dahi alam dado bening ko dolo kapan BJP lo ngabang ke senior tuma ke dodona lewe rajan guhai phanda Panung Kuklo, Roman Deka Phanda Panung Kuklo, kapan Aprang ke Ranjit Dotto Phanda Montri ke Pipon lang non boy ke la Phanda doyoi lo senior tum ke ada ke duduk alewi Kane sa nona ke pon lo la ke Rajnath Singh ke chaklo dokmoka lo ili MP ki thur ho dada aphi ke nama bang ke yang singki ke der lo batai pene pulo aphi abang lapu pene Rahul Gandhi dan nang kang lo data non aphi party hai lo lote tum kecingki awal sai ke bang open nang BPR lo aprang nang yer lo apen cepaduk pami pen party ke pahai lo pulote tum la tabori pi ponji methanga phano lage
kapori ta mi thang pha la se non het ni speech long ta pulo autonomous state ke pilok abang ke Assam ke thak kali state within state so bang ke ning chi bi pon thak kalau cuma ning chi bi pon lo Sorry, sila maju itu lah. Lana di sol BJP kan Kongres bang ini. La sol kita kira itu dua orang bang. bolo non ke je than nang ne lo mane abang ke di dan ya non ar put bom tumta juga juga dulu je than nang lo hala tupan siksak ponte Kau pasal terus kan tiga bom masih yang pelirang menghampan ini kau. Ikut gitu. La ke puje mane non nang penjir po asama chief minister dulu korte te se jara tum je hang lo bulote piklam nai du piklam atumi ason si central government a scheme torung go ya hut ke tiar tikang scheme ni CM ke do hut ke tiar tikang scheme amoka ke tider ara nili Kongres lut po punjini atumi bang serak mana announce tikang betul ke dam nang po hadak humri dam nang po upi ma ahoy adu ke do to makisung ake boy ke do ma kusona akisung krong ma kuson se ke solve nang ye malahai ke ala se mupan nili apne alama bang nang khan lo ada ka bang ke itum give and take policy diaspora re jo long le ga samalong nang pek po nabu block 1 block 2 aper thege nang tum phanang pek po arlo secret peni nili ahok ne chini ne Kita arju don long lason. Kanon ke bang election ke Kongres ke highest. Haji. Anu tin dah ekdom kam ke klaim ambe je badung nang po je pelang po. Kene nang po. Kado gabe subso sacrifice do nang po. Kedam tang aru ni phai pli arni anarlo por phai sia por malompen langhen constituency ke parlo sikari ingti arong pathuak lamalong APHLC kangdanga mai kapedo birta niletuma phrangke sarpin pokropen nangpali sikari ingti arong pathuak lamalong APHLC song pen 6 sidur awareness lapen kangdanga mai along langhen sisia maipu mongol sing ingti pensi mai chipahim puponlo Ingti asang hupen kacari pona mayalong APHLC maipu jai kathar alhi sarpwa man pen chetong du man pen alhi man pen APHLC lamjai sarpo angtong inti kathar APHLC women wing maipi Rita Kramsapi Kongchen bangsar kiri rongphar Samson Teron Wothat langso LAC maipu Bikram Hanse Kursing Timu Anparta Kiongdong man pen kedo lapen APHLC aphan ke Korea mulu katong chetong du Labangso kangdanga maya longpen kupuson ke klem ke dampensi APHLC astong aphan am sose kapang tangpon hekjima lapente non ki bangji MP ke lega hot ongdong a vote pen kapahai thekji aphan kopi ko somsi ke klem ke dam nangjima pu he huya lang setame maya long che than chimu po Maya long ahok pet 6 sidur arona tang setame che than chimu pedopo Ason kapre kali nilitum APHLC anatu kacepang tangji lapen kacepe ongji atum rat atum aning hang piklo lama si dak meeting do nangji pulo ni tom har la si pini dak me gedo dak sikari ingki arong pupodi dak la sorong ni tum dak lang hina MSC homo constituency long tu meeting itu la hello Labang so dim ben ane tu meeting. Litum ke pini a meeting chot la puali ni tum ke dam ading antan itum aning nanga pethe dun sai selo MP tu ke ni litum highway kol APHLC Lapen de thela ma ke hai. tum ke personal benefit apan si claim chot na lage rat apan puali heglor lo congress hutsi siksidul power ta kapivir ke cheng lo kadi age non BJP tum pivir mucho amati Kongres pensi BJP dun lo BJP pensi aku non Kongres dun lo lapuchot na lage hang da ke mega velo lage amet hang panchot na lo kunuro kompi ne chodun long bom ji me ne la panchot na lo lage rat apan det apan pugali lage song kapret kan pinina che pa ok dun pinini tum la join dung long langkai jana long ciri suri ing koi di काम के थे चिरी सुरी इन कोई पुके लगे डिस्ट्रिक्ट सीधा दो ठुक के ये एरिया से
but block development office area do tukai si itu la non BJP tum cerai tipu la ke neli ka senior tengke la ke doan abos tu tahala tum en lapo pen longle ke chia tum cerai tip ji po pan chora na lagi athe mahala dak kam nai claim lo so company nai claim lo pulotam te Karbi tum a frank pen Karbi ron pen la pen Karbi chot kali hada garo tum tado la pen boro tado la pen dimasa dolone pene neli chini ne la langlu tum dota thek hala tum an traditional ateng pen hala tum traditional customary law ateng pen hala tum long le pata ke long tang du hala pata na cancel lapo alang litum phan ke eviction si plung lapo la ke kachi raji ke che tum si cherai po la ke che tum phan along le ki piya phan chora na athema company tum pulelo te isihni hemkar ko phan ke Karbi tum phan ta piji mene setal ake onge bang sai si ke di akam ji claim ta bang tum sai si hala tum wang lo te hala tum long apunu chewan we de jima a ong sar chewan we de jima apinu chewan we de akor pi chewan we de jima wan pe ke di ang hala tum do thip po lage la itum adet na che rai ji phan chot lo lage Yahud APHC seng se aprang ilito makatha sartung nangkeja pon pen Karbi anglong arlo voter list along pen kona so keche ke be so to amen ilitum ingphanang popula so kache songlong ilitum ha Guwahati High Court along case bidamlo alam kachilin dam phan kumar alam se hok ma ran alam se hok petma mate non kachari bong tum alam se hok petma pula so alam kachilin dam phan Guwahati High Court long palidamlo halabang so case kachadan dam hut ilitum long tangka maha akaduredo hala so hut dak jaipong la pen tebok terai arana tum Heng han to jor pen sikai sihiri pangrum pen achirung dun long bek lo labang so lamang tum pini chima thara ning chiperong kha la pen hala bang so a case ili tum ka dogo be haider lo Karbi anglong aran haider lo hala bang so case seta Karbi anglong autonomous council kachari etum ili tum rad aning ke hang alam arjuje det Guwahati High Court pen ke toilo nangli tum chiklo jon throgang bong pen la kona so ke che ke be ahoma sima men kang thanji phan nangli tum aron pin chong nang po pusita non council kachari bong tum claim ke det pipolo la bangke akhe phan adet longri phan mo ke bang jia o be phan pe joy ke nang reng dong reng ni pen pe do nang ko hala so kamat ha agder polo alang li tum kamat ha ke la hello alang litumang hoy long bang ini long bom nang po alang litumang hoy bang thir nang po hala po rat ke inur vir der bang ini vir der bang thong vir der rong si vir der along ri vir der sita la tu bang ke aning apoga belu sita ang hoy bang ini long bom nang po la hello tum kamat Surihini ra inkora ke thomanika na farman ingding sirkep annual bohagi festival ninia baha haura ghara long kapaman pona birta nang pali Aning kanwang son thak thaksi Hauraghat subdivision bihu celebration committee atum pen patra piponsi bangswa jai mek pe manpon Hauraghat subdivisional bihu udjapon samiti lapen United Karbi Anglong district chhatra parisad Hauraghat regional atum pensi bangso bohagi festival ingpupono Adaba pormalom amethang apinding sumpot pen nang barsi Hauraghat rong sopiang kang armuchejeng pedopon Laswalong pinnangan ethnic group satumta armuchejeng along chitodun rinti Hauraghat মহকুমা ৰঙাল বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ ইয়া নৱম বাৰ্ষিক বহাগী উৎসৱ 2023 আমাৰ দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী বিহুধ্বজা উত্তোলনৰ লগত স্মৃতি দৰ্পণ শহীদ দৰ্পণ আদিৰে আৰম্ভ কৰি আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে এতিয়া পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত অসম ভিত্তিত বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে অহা কাইলৈ জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা সন্ধিয়া আমাৰ বছৰেকীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ বিৰিণা উন্মোচন আদি কৰি আমাৰ অহাকালিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ ৰেডি প্ৰংকিতৰ গীতৰ অনুষ্ঠান লগতে কৌতুক অভিনেতা পুলক নিশাচৰ এই সমূহ কাৰ্যসূচী এতিয়ালৈকে
ৰাইজৰ ভৰপূৰ সহযোগত পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ অহাকালিলৈকে ৰাইজে আমাক এনেকৈ সহায় সহযোগিতা দিব আৰু সকলো ওলাই আহি বিহুখন সাফল্যমণ্ডিত কৰিব। হয়, আজিৰ পৰা দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে নৱম বাৰ্ষিক বহাগী উৎসৱ হাওৰাঘাট মহকুমা বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদত সৌজন্যত ঐতিহ্যমণ্ডিত হাওৰাঘাট শংকৰ মন্দিৰ বিহু বাকৰিত উদযাপিত হৈছে। বিহু ধ্বজাৰ সমান্তৰালকৈ মহকুমা বিহুৰ যি অতি আকৰ্ষণীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সমন্বয় শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সমন্বয় শোভাযাত্ৰাত হাওৰাঘাট মহকুমাৰ বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ উদ্ভাসিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়, হাওৰাঘাট নগৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়সমূহেও বিভিন্ন কৃষ্টি সম্বলিত প্ৰদৰ্শনেৰে তেওঁলোকে আমাৰ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কমেও 5 শতাধিক লোক এই শোভাযাত্ৰাত সমবেত হৈছে। যি হাওৰাঘাটত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি একতাৰ বান্ধোনডাল তাক আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। Karalitang lindok ronghang ajo kisang apor men kisu kacholong lokajok arong chiboy jilo. Alang lipirthe dote ka hot lake Homeland Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Site kamalongsi boreng choklem dunlo. Karalitang lindok ronghang inut kemesana bangphu. Lasong si alang li cyclem rapera tumpen danglok hembang isia tumpen sitame kai keda chingnek chingni ka chinghon pensi kedo ke thaka bangphu. Alang lipir the pen kachiu ahot achor sangpi kabong senarpi asopi aklengsi basapi ronghangpi asopo adakvam ronju ronghang lapen asopo akibisi dhiren ronghang lapen hembang isia tumaphan pamote kangsi senghonduk atalualong otekanglo. Karalitang lindok ronghang lake MP Horen Singh Be asai dulo. Sangtenan malam sopora phan birta mo ington iksenang. Nanglitum han an kachuton chadang japhan theng la pen tangka katuri la poson do ikma. Jongsi do pulutang tin non pen ke matha chipasung iknang nilo. Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya wood stopo along tu Jongsi nanglitum ninghang pulote ilitum Karbiang long along di purong supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji. Aprang nila MJ ko bangke anisi baru ini akheng baru ini kuda di purong ke baru isi pun teknik pingsi non non apa seksi ini ke hamdan kau itu men non nela use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang nila asik kado ko be akor te yetuan stamila teklong ten lapin nakum ninghang protong tela misen tini lo protong te nang humbi ikame. Labang swalong tu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun. Lasi prapjin pen humri damik non engjai hotel along. An sose kachini thule thojia phang 6007108666 a number along humri ignore. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit pothor birta long wang tuiglong. Borpothar Police Station ke parlo NH 39 atorpi Deopani Madhuram terang arong kisoi puang danalong bike ke phan bas ka patong dekang phira jok bike ke vekabang adimalong amat apran kirang. Kedam tang aruni phai pli arni kang sang por phai pli ra ajiti ma por malong NH 39 atorpi Madhuram terang arong kisoi pupu ang danalong ihum AS 090 4564 Super Splendor by the Pan bas kapatong tikang akhir kang tang rakajok bike ke vekabang adimalong amat apran kirang. Apran kiram nang ju abang pamen lake Sunil Chaudhary arta ningkaning arong bukajan pusi pangkepong. Birta tok bumaput anke basa bangke bor pothara longsi nepon long chek lopusi rai komasai kya tum pen nang patini do.
Tante pini Karbi Prime ta biota panglapan si kang toniklong kadro kaweta domethak me kurwang thu.